ole ZPM hi in fak ma khop mai ti hi ka dong ve ta nul maya kan fak ma po ni lova hi thil tha an ti kan mu chon kan soyanga ni dong kan la hriat ngai lo te sarkar kan nei to te tang kan la mu ngai lo thil te awmani chon chu ma son na ania development kan ti hi construction nen hian kan soizom thina pu te tu na kan sport minister ina soyang khan construction hi in chong sang deuh le khatianga sak her khani lova thil tha ni dong kan la hriat ngai lo sarkar to te atang kan la mu ngai lo thil te kan mu ni chon chu ma son ro pui tak ani zo ka development dik tak ni in a hrian zo ka chuwang chon thil tha an ti chon kan soyanga ama khan ngin na le somna po ka siam to a thalai dang te pon sarkar kalphung le an ro rel na te hi en zui ve rengila soiloi loila chu chuan omzia nasa takin sarkara an kalphunga te thlen nang ti hi beisena kan nei vain kan soi ve ta fo mai ni hi tun tuma po hen hei DPNIR an pe chakaluta sarkarina mi puita tana aron chop chua hi hei voin January ni som pathuma mi ni a ta po hen PWD minister in bong kontro zuma bok national highway siam thatna tho mek le vai vakon leimin na huna malanga te en fiat ti hi aron da choka kan en ho le lok don ani kan share aizo the 30th January sang hi somni pathum ti hi chu anron ti suala wa ang ve sang ni somni pali tur ni to PWD minister puwala na chuan voin choma khan bong kon zuma bok national highway siam that mek le voin vai vakon le min na huna kong siam malak na te tlo ina en fia PWD minister puwala na chuan PWD malak na noya kong siam le enkol te ti mai a thei don lo thu soi a pa le ding khop mai hipo PWD how tu te chu kong tha ni tura te fung sang te clean ngei tura uluk taka malak na te vil thin turina cha na tho mek te a hmura ngei en fia contractor te po an malak na te en puizel turina cha vai vakon leimin awang har sat na tole malak na te po tlo ngalin har sat na dang a thlen lo nan fur pui thlen ma ngei ro mona siam ma pe fel man turin department how to te acha bok atia hi puwan hlan hi atira sarkar tharlak lu ania cabinet minister tur ati zinga khanin anon puan zinga ka chonin a thoma zoi ma tia ka lo du thu ka lo sam thinna a chon a thoma zoi ma mai mo tia ka lo thlir thin ania ma se phei pu do ma ringot kan chief minister ringot kan soya chief minister chunga mita fu a fu thupa puwan hlan te a cabinet minister dang te po hi hei an che chelo do ning kre tuna po hian i poimo ka ti chu ama ngei amuna en fia ti lai hi nia hei tun mo te ka chonin mi soi kan cha thina tin ke ma ni ngei te pon kan mu thina electric chumchanga mi puin har sana kan to ka ti chuanin na anan thok do na thir ban lon ngai te alo nia ta chuan i ramdanga chuan an engineer te an ho tu te ngei te mi thiam nge kha an lona an entry na ni an tia ke ni ave thung chuan i tong kam moi lo mi long ei sak lo tle ma i tlana de ma sela poi kan ti lo mani o ti thei turang chi kha an lon ti re mo ti tur te ania chuwang chonin i an na siam te po hi thil thalawan repair te poi atlo theilo ni ti te pon an soi thina chuwang chon thil poi mo em chu ami thiam ati ngei le amo phur tu te nge hian amuna en fia chat sela hei hi china ka soeng kan ma son na rau pui takani amuna ngei en fia contractor te po an malak na te en pui zel turina cha ani atia chuwang chon angai thatlak bi gani kan sir chun zomang bong kontro zom bok national highway siam thatna hi MS SLT Infracon Private Limited 10 EPC mode in an thoka RS pasom za sang sing noi vaibel chenga le noi somruk pathum ai mo
sen na tur ni in January ni ruk sani somni pali khan na hi tanin July ni ruk sani somni pali ralma a zo man tura ti ania na zo fel atanga kumthum chung ain kolle ven himna atok sun zomang hei hi mi puitan kan chin che turchul alo ni ta a he bong kon tu ziom bok national highway siam that na thaw me khi July ni ruk ral ma nge zo torani atia enge mo har na big lian lu tukte thlenga ni lo chuan kan sarkar mi pui sarkar kan nei thar hian eng na ma hi kan revise down lo ati kha chuwang jon hei kan chekaranga ahuna zo em ti hi mi pui te pon hei kan lo en puya atol ni chuan hetlai bong kon tu ziom bok in karam mi pui te pon en pui thini la ti te chu e thani maina chuan lo lang ve mai mai tin pui mo ka ti la chu na zo fel atanga kum thum chung ain kol le ven him na athok sun zomang ti hi thleng nei bok se thain kar hei contract na zel jali anin rem na hian e an siam to pan kalsan top phi tam khop mai in he contract ta project reng reng hi anin rem na hian chu mi chung chu repair angai ani chuan an repair anga ti te hi om thina ma se heng thili kan hrengai lo khop maya tuna rang chuan en chun zom en zui zel la thain ka ria bong contribution bong national highway sem than na hi kem saria thui tur ni in asa zong for 40 mm kong zaw zong chorwal 8.2 m meter mo ni tura ro man ani a road marking sang central line edge marking le zebra crossing te aking tel bokang kong CM2 contractor in ani dan tu le te fungbi tuk sang te azam thaim ti PW minister hovin measurement manga te thlapania a chang reng khop mai kong thui lam hetiang hen ti thei zel se chu ka soyang khan mo video ka siam masalam apong ka soi to an tling zelang karing tor dang hin chans an nei mai to in karing lo hetianga an ma kan dit tha zel ni chuan kong thui lam zaw zong le cha dan po en fianin uluk taka zir chian ni heng ba ka hian kong siam nana bituminous concrete BC man lum zong temperature te po minister mu lai nge en fi ani a contractor te chu in thla da lawa kong tlo le thatak ram tana chorna omle masona rural poimo tak siam tura tanla tu ra cha anni boka anni baka aviltur department thok tu te po thanim ngai taka kong siam na villa enzui tura cha anni bok ati ni vai vakon lemin mun a po hian mamo na awang a kongbal tham that na masale man leilok tur PWD in atho mek te en fianin rom mandan chuan kar le chunga zo fel man be se ania heng bak a hian kong thazok le tlozok fuar a fur ro tuitlak ma ngeya pe fel man ani theinana malak tul tele om jenei zoka tuilon kor siam dan tur te po soi ho ania line department dang te ne na malak ho tul dan te po soi ho ani bok PWD minister hi engineer H Zoram Liana chief engineer highways le engineer Lal Chuana superintendent engineer central circle engineer Robina te le officer dang ten an troi omati an no hian hei thalak te pon dak en ve thum sim te ang hei ama nge akalani hi he tiang hi ni enga tinge set pmi ama dei to hanin an lo din to lo kan lo thlan tin to lo ka ti ani thakop mai hei asat zong a temperature an te level ni turin engpo ni se bong kon te vai va kon te kong pui poimo ania e lir thei tam ber zo kina kan zo kong te ni wangin e man mo tak ro chuan tho chungai in ka ria kan sarkar hian na hi a tho that lo hi ka ring lo ki chuan hei kan thin reng kat te le nilum mai na vela kan ti na de po hianin kan sei ve thina tren ka chon pudu mate hi anei ruk idingem ti hi zona on phone kum somli chung a policy wa vai pui to a kum somli na siam thu thlenga mi puian kan thut tir ani
chu wang chuan heti chunga a rudu ani chuan pudu mate hi an a ka tingotang na te hi chedeu dewa an thokani nga chuan an a ka tingotang chu wang chuan thok thalo thei lawan ni ru na laka filim lo thei lawan ni bokina chu tiang tur chuanin an party mi le sa te pon hi an hriat pui a thain ka hria khati khop khan sarkar kal to tele tunma kan sarkar ni to te du khop lo na kan soi na sa thina an ma ni pon an soi na saboka chu wang jang tu na sarkar na mi puiten siam turin kan thlang tlinga an tidik lo ni chuanin an a ka tingotang chu wang chuan thok thalo thei lawan ni ti hi ki ka mu dan ani engpo ni sek ama ka soyang khan minister thom zoi tak ni tur ka ngai panem ve tak padam ve tak pu wala sana chehit ri khop mai tun de mona chuan du tok ri patang